ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Khasi Author Society haka khatwei trek unai lur araja phulai kala rakhe ya ka jingdam ka South Nam haka jingalang bralong ha Lady King College Shillong haka bau Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Penyat Sings Em ulalong kum kongsan ringkat lang u President jong ka Khasi Author Society u Professor DRL Nonglai uba KW Nongrum u Professor Kinpham Singh Nongkenri ka Professor Streamlet Dakhar bat kiwe hakini kasngi ka Khasi Author Society kala samru da ka khusnam chaki khat arngot ki samla puli ki bayo he du ki marks haka subject Khasi haka examine secondary school leaving certificate but higher secondary school leaving certificate ka examine undergraduate but postgraduate shwaban pun kot eng jing rakhe la palai pai baru art liki kot bala tho daki de khot jong ni society kum shibanta ban penuspa yau sup thiar jong ka tho katar Laseng ya ketika Khasi Author Society haka khatwei trik jong nai lur kasnam khat khandai spa nyok ho khandai pat ke jingai lenti jongka kalalong sau ho sau snam menta da tiem phira jongka ka ong penyar ya ka tiem Khasi halu menta kaseng kaladon shispa sau prangot kidkhat bat nyok teliki shna ki Nongseng jong kanika Khasi Author Society ki badangdon hadu menta batni ki don armut badita ilong I ba KW Nongrum ba IW Dukhar Ka Khasi Author Society ka judan ki lempung ki bakerpang bat ki bakongsan hapo jagasnan ki long lightly ka wei ka dai ka ba kumkani mentagasgi khatwei tarik jong September man kasna ka ba ni rakhe ka kumkasni ka tho ka pule bat hakani kasni kumba unong penya ula kidaw ha pasdan ni judan ya ke sam khusnam ni ki samna ki bayo hedo ki marks haka SSLC examination ka HSSLC examination ka BE honors but ka MA kita kinong ki bang nale radu ki kisnem ki brother but ni juso kmen hanu kata-kata banyu I ba nakasnem che kisnem menta ka jingyo marks haka subject Khasi kala kiu ha ka Khasi Author Society ka danro ya ki ka jing persang ban kentiu ya ka tho kata but ya ka literature Khasi kumjuro ban pene pensa ya ka culture Khasi but nakabenta ban bu ya kita ha ki jing tho ngidon artli ki thok jing tho bakarpang ki journal but koi ka de ka thiar ki nong tho ka ba bat ka de ka sangkhong jing te hakani ka thok ka thiar ki nong tho ni khot tangi ki khot jong ka Khasi Author Society ban no snyang se ki jing tho ka ba ha ka sangkhong jing te ka de ka pli ya baro ki nong tho ki bom pat long ki khot jong ka Khasi Author Society ro ila ban no snyang ban ai jing tho ki ba kerpang bat ki ba bha ban pinmi hai ka sangkhong jing te away naki journal jong ka Khasi Author Society ngidon ki wei de ki got ki bangi permi kom ka thiar ki no ki launch wa poetry but prose but ki wei de ki got ki bangi permi
Menta ngira perkaya susu ban penmi ki babuan ki wei pat ki kat ki ba ki nong tho ki mla si ban penmi lani ki nong di kat dukan di kat ki mla si ban penmi kadang don hap deng ke jing pet jong ka publication committee jong ka KS bat ning sa penmi si buan teli ki kat ka wei na ki project ki ba he jong ka khasi author society dalor ki wei pat ki babuan ki bangila jule Menta kabarang ya chaplan kadai kajing perkaya ya ke khasi dictionary khasi dictionary but kata kalong hakaba ngin donro ya ka phonetics transcription kapamat ngin bu lang ro ya ki phonetic symbols kumno ban kno ya ki contain khasi but kini kadai ka way na ki sinjam jongka ta ka bangi ong kajing penbiang dan standardization ya kaktian but ngin buru hanto katto karne kajing snothu de yaga English kamu mat kano khasi but English dictionary kini kajing try kalayan arsnam mata but yarab krishan la baitka daga Directorate of Arts and Culture jongka sarkar Meghalaya but ka Khas Hills Autonomous District Council ka Directorate of Arts and Culture menta kalana Krishan Pisa manla kasnem la arsnem menta kala nom kasnem kebalai ngan sia thu epi ka jingot insep na ka benta kani tang na ka benta ban sil ka yaki research associate tadi ki nomwa bnya ki bangidan nyong prangwat tenthop yaki supervisors kamduna yaka sanphau sanpusan hajar teka manlau nai nga sukmen bantep ba I supervisor klido jongkenika project kebehe ide I professor Badablin War baki assistant supervisor ide Dr. Barika Kriam na linguistics department professor Badablin War ide kedang syong thai na department khasi nehu ti ni labu thong balakum no sasis na menta ngin sa pendep no ya kenika dictionary but hakene ko puar ga sokmen ban pau fa jopi ban maniatho hakayen ba naklen ga council iba panya sing sia ba benta jongka council ila pulaj naga benta kenika project halat tega dan hakene ki tindak Larangi kwa bagi ketian kasih kan ketian sorga hari kasih bacan tian kandai ketian kasih. Mari yo ya kejela nila dari ban penong ya kasih ketian sorga kembaga asam ke penong ya asamis ketian sorga. Compare lara yat lang bagi English sakawai bagi ketian sorga. Tikani kadong kamat keba ngin sabu Sibet narawai ka seminar kajing yather kajing yamer jingtem ngin pelong ya ka special general council but lada ka ye kabenjur ngin salet no balik tu chief minister hakini ki kinasi kibanwan ban pelong ya bandawa ban pelong ya tingasi kum kawai lagi official language jong ka sarkar pidatep ke banmi nangta hakini trekam sarkar kibat trekam sarkar kidai badan lakum no kunno kajingla basutro ya ketian kasih watro bantho ya ketian kasih kamtam ha upurusam ha kajili jawari kasih katipkur katipkha kadai kawai niki phang bakong santam jong kajingem bat kerpang jong kajingem ukasi Dei katipkur katipkha kablakan teo ya kajingem bat kajinglong babha jong khasi sia kakerdan ke bak kham hajrong bandi ki wei bat kijan benreo katipkur katipkha kayasno bat katibreo katiblai katipkur katipkha kayasno bat kamai iya gamok dei Hador kini kinongre bau khasi usa ubakerpang kom kajat tunreo lemba katip kha amdan bakrao amdan opo
kibakrau day kinong kini kibakrau day kinong pa kibakrau day kameka day kayo day katipkur katipkan kapelong ya kajat merio ban om dan nongkrong nama we brio uban marway seperti uban lemba kekur uban lemba kekah kaman nak kata-kata om dan barakbul leni terwa bijat hasrok halanti hasilkian katipkur katipha kadai kebalong kajing singan ya way po way ubriyo ka way po way ka briyo umjusang marway umjurit umjupir hakmat punong way punong ar umjudan jingkanjan namar saudong kroi renti kikur kikha lah kapan kajia lah hakakumen kasmoha lah gayap hakayam hendrai menta ikumba ngile bot teneng yingseng ki khado tekur katipkha kawat mekha kawat khukha kalana kerja kebenta jong kini kebenta jong pa umnya sungtu syo bankhot mekha bankhot nana bankhot kenom bankhot persa lasdang ya kurma teng persa ya kiau khot mei ukurang ba jong tu kayim unle kuno dadau kenom wan ba ku om no mei ime jonga ngamla skim not hi kanorim kum kini ki ai ni bu ah ka tien ya ka perkhat ka perdan ya ka jengmat ya ka mayan jong ka jeng la dala pendan kam bakala ya ka tien ka jeng em kala man berong kum ta ni bu ya kene ka phang ka tukur ka tukha bat ka tangja ban keren na kiru sampang kibangila da jet kerba halor katang jadi khasi ngila khat snopha ye sister Dr. Philomena Karakor belong iwe ni kinok tho para not sunyan sibun ba sekejing roi jusan ke konser khasi bat ke tien khasi belong i principal ba menswa joka St. Mary's College bat inonkai ibas lembah nanda katipkur katipka ngilakhat ye professor KS Nokendri uba ka judgment rio hakini ka pateng banang ya pet makmat ka sorong bangidan nongtho uba simlatet tangari khasi hendrai hari India hendrai takari India hendrai ka patai barakawai kumbasiali detam ki pateng jong professor KS Nokendri lapen mi da ki publishers jangka bertai andai tambangi peniru idan yauni u akhia pamenta ban pasat jumat halal katipkur katipkha tie ngi khmirati ke bakhra lagi ni seminar tan kini ki kentien ngadan ya kaban pasat hapre jopi hagne por khopeshibon Semua wanita Shimlan Bro ya adalah Shirley Majam, lalu ikut akhirkan ke Max kio pendai ke exam ICSE agak kelas 10. Jadi poin yang saya ini, kita ilong iban pensiun lang thank you. Ini ruyo problem Max. Betaka dance team dan armut. Inapi badroi mungkin. To inong yo kusnan bakado akakardan
Labiang Hun Karbaki. Perpanjang Presiden Jogi semua berpelan baik ini ikut berlatih. Continue Kementerian Beliau Kesangka Hati Lain kita. Digini baru arti ikut ilaban yon tay na bori kasi ko agency keberan tay muka. Dok please. Nakaliang jong ka council ka jungi nilayo ban pentip sheki samna puli jong ni kari ka jungi. Kinu kibadan ya kata ka jing angnut ban wat benia ban ti benia. Bat nakaliang jungi shen in seperlat kita ki jingdon kam kiba ki students na ki kena bakwa bani shimta ke ekaba ki hapan le habide bakani kabenta nakaliang jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ringkat baka jing trelang baka sorka ngila mang kumba sanpulak ban penlut hakani kawe kakam ketika kamu kalong bangin khot iki samla banti penia ban wat penia syafam ka jinglong kerpang jong ka jai beriu kasi ke jumi ngidon kum bakhat nyu teli kita ki jingdon kam ki benta ki ba ngin khot iki kena bangkin wat penia kawai na kata ka benta kade ka ketien kasi ka kur ka jai ka le nyam le rukom ka sinshar khadar tenrai ka bengidan nadu kasin sha sim kisin sha raj kisin sha shnong bat kiwe khamtam mengi i mane ka jing ruspa ka jat penriu jungi habide bat karwai ka siao ka tem ka put karyam ka bet ka ba idan buram hadu kata bat kini ki khanyo teli kebangin sepelat pai ba bakin tip ki kena pulih jungi berbuat penia kan long shisha ka jingyo nong ya ka district council ka jungi hakade kaspas dan pemerintah namar kat kum kariti sinsha jong kari India haka artikel aspa so pusau ar bat aspa nyukusan we la aibor yangi bangin penskem bat ban itu ye kita ki ready to store ke bangi ju buat nadu ki por mendai hadu kini kiski bentai kasyam jing engi ba nginwanra iki an ki kendon ki ban ya hab let's say ban hab ban penskem ye ke ready to store jungi lada ngindon ke jing tip ko bian kumno ngin shnaan da ka bangi shumudur pat ni shutharai dengan soba lingba ketika jingwat benya banti benya hakini ki khanyo tli ki benta ko hero ke baye day par kariti do store jungi bar ka chat re khasi jungi nget scam bakan yara phadu kata ya ka chat re jungi but na soban ong baka jingdan jong khasi author society hapo kari ka jungi kala era shibun sha desi kumno ba ki samla puli jungi kin yo ban ban scam shu ya kan nong rem jingtip haki haka be de ba cha puli jungi net scam ba ka Khasi Author Society kelaya dan di bentak sau snem ki ba pun ki mati ki kam ki ba bha la no sendang da ni society net scam ki barang bodu haki ni snem bagin kan mau ki jing duai ki noi lam jungi bagi senang kiban he kiba kinwara hakan ni kapateng nanta kan long ka jingku wat ya kapateng kebatwan nakaliang junika Khasi Hills Autonomous District Council wa pan pentip di President Secretary
bagi kloy banyak trailer hasna berkat hasil atau society. Nak kementar ke jingbiat, jom kenu kakam ke pipi dan hakmat dia. Namar ngin hab ban sutu bantai ya ke imlang salam omla tang da marwai da armut ngidon kami ke jing trailer. Nyet skem ke jingdan jom hasil atau society haga jela ke jungi, haga ri ke jungi, kan yo ban penim haga jingtip hagi ridi dostor baki beki pentah. Nak kalian jungi Profesor DRL Nonglak bagi Secretary Syuak ban pentip baka hasil satu Mas District Council kalau penkre kawe ke jaka ke ba pila ban penlong jingelang hantai ko council ke jungi kat pempat yo ke permanent kapas hakabai dei bat kajing trishtom jong khasi atau society ban pen itu ekaktian khasi kum kawe na kaktian kaban tip kat kum kaan haka jela ke jungi kabala kesyandu da kesorkar jela da usnam aja kakendai na kalian jungi kum council lu layo pan ye kendu ya sambut ki CM jong kini ki na padai ki shipo tu li ki atun mas council kabo ke jela syate lamingi cubang layo yo pan ye kren bakti yo pan ji kersyan ki habai de bakani daktin khasi ke jungi la syaru pan ye kendu sibai CM jong kabi anglong atun mas council bat kiwe ru insai kendu kini di sini barwan ya kaba na kalian jungi ki shipo tu li ki atun mas council habo kari ke jungi ngin yo pan ye kendu de siki badi pe ikani benta wat hanong wa Delhi ban pensko ya kajing dan kam ban urlong ya kajing pentrai kam ya katian khasi ka jing sokhya ka jonga shimet nam ta kani ka por let's say yo kalat ban keren inpun ki samla ka jungi kadai ka jinglong jingman jong kari ka jungi daga jing sokhya bat daga jing clear na keren ya kani pa wat ai bakini ki para samla ki jungi para samla khasi ki jungi kindon ni ka jing berkhat bat jing sutu batang ka kam sorkar kala ban ben MEP kani kalau ke bah kya hadu kata-kata nama ka population ke jungi ke badan lain kulak tam mut ki beriu kam sorkar hapo kajela ka jungi lagi kelum lang ya paro kam tam ya kasat ko hajar syai kita ki baipat ki samla ki bakordor ki belong ki ongno benar kam ketin nongwei ki assets kin le nomor takdaw ni dan kam ki samla khasi ki jungi kin minch khmat bakin tresh tom halal lagi job ki benta lada kedai haka khai ka pateng da kedai haka no kanu ka kam nga so badong kani di ka por bakum ki samla ngin yang da ka jing shulur ringkat ka jing tip bagi tray ka kam ngadon na ka constituency ngami khmat na constituency ka ba prapo san na ka shispa ki dei hinong rep teng sosi ban yo jing tip bagi fuan yingi kiong ba ladala ban pentrai kam ya kedene ka an hatungi baro ngilayo kam soka kum kita ke igi kum perkhat kelas dan ban perkhat kum salam ta nabal ta sokya hadu kata-kata ban keren ya kani berkentui ki prasama ke jungi kita bon ba ki kam habo ajala jungi dadangi ni trishtom kadai tangga cing trishtom kabala ban yang galak penyang yangi halakan jom kanong rim kemasihan idon kiseng bahalak ni kibedon lang lingba kiseng bahalak ni yo ban aji hikai kisamla hakikam per bapun ba dengi pai habidi ba kajingdon kam de siban yo ye kanika jihikai kisamla kakam rijing ri kibai kibun ba de sikani kamdai ka jaka bingin kerani kata
mereka kentu kum hisamla ba pin trishtom bakari gajongi kalong kari kabah kiyo nang ishkman.